Daday! Kaya nakaw? Anya nga talaga ti meaning ti DPWH? DPWH? Daday. Nakalaklak ka nakaw. Ampay manayin, tanadamdamag mo manayin. Nagpa-recite ngamin ni Ma'am Daday, non niya ti meaning ti DPWH. Malinak ka no? Mali ka dyan, Sir Mau. Daday. Ampay yan, yaman natin sungsungba mo manayin. Daming pera, walang hirap. Dati tin sungba Mau. Daday. Ay, kakamali anak ko. Ti meaning ti DPWH anak ko. Dito pare, walang anes. May sakamot. Isumak lang kat nga puro mali ti sungbat day ta anak mo ti quiz-quizzes na takasta. Kikustumot nga. Ay na. Ti osto nga meaning ti DPWH, Department of Puro Walang Hiya. Ay na, napipigsa ititudo dito naglablabas. Nagado tilayos. Ay na, paldo-paldo manayin. Thanks God for the blessing. Ay, tumawag. Ni kumpadre. Hello, kumpadre. At tuyak lang balay, kumpadre. Agre-relax. Tanay, napipigsa ititudo dito naglabas ang kumakayat ti rumuarta do tilayos, kumpadre. Ayun, kumpadre. Ay na, kasigurado paldo-paldo manan, kumpadre. Aduman ti project tayo. Ay pagyamanan tayo ti apo, kumpadre. Adumanan ti blessing na kada tayo. Adumanan dagiti ghost project nga may patungpal tayo, kumpadre. Aywan, kumpadre. Kitain nyo dagiti proyekto nga mabalin nga may patungpal dito distrito, kumpadre. Ken, siyempre, sa mo lang timang kontratan, kumpadre. Wan, kumpadre, wan. Datuyang lang balay itata. Ay, kaya agre-relax, kumpadre. Narigat ti rumwarta ta, kumpadre, ta ado tilayos. Dagi porsentok, kadagiti tando mga proyekto, kumpadre, yan mo lilipatan. Ay, wan, kumpadre. Sige, garat. Ay, sige, kumpadre. Nari, handa ti bisitak. Sige, bye-bye. Ay, ang pay kabsatan niya ti may pay kukan ka. Mimbag nga bigat mo, kong umaya ko magarod nga dumawat ti tulong kong tani. Narbamo nga min dati flood control na ingkabil da ayan mi kong. Iso nga awan nalayos kami manan kong. At kapamin upat na dato yun nga pasama kan kong nga kanayon nga marmar ba dati flood control idya. Iso nga kapamin pat na mutten nga nalayos kami kong kani. Awan iti na isal-salbami mo kong. Layanod amin pati datay nanumunga kubo mi kong. Ay, kasjay ayakabsat. Un nga rod kong. Paldumanan ay mayat kabsat kaadaman ti project tayo. Kay baam kabsat tay kang kaititulong kapagyamanan tayo ti apaw kadulat ta dagiti blessing nga may papaay kada tayo kabsat. O dati ti 10,000 para kanyam kabsat kan iti pamilya. Babaam kabsat ta ipatarimaan tayo manen da flood control project di JL nyaw ta ibirukan tayo manen iti pundo. Hanya, ala sige. Pagyamanan tayo ti apo kadagiti amin nga blessings na kada tayo, kabsat. Ang yaman ako na kong. Ala, sige kabsat, agannad ka. Kong, salamat. Nakano? Kinakakpong na. Kinurkurakot na ti gobyerno. Tapos, thanks God for the blessings. Mapalinggam ti kasjay. Nya man lang yun.